di Bandung, kami temen baru tahu ternyata di Jalan Riau teh ada tempat kadaharan yang harganya mulai dari 20 ribuan aja. Maknya sih sekelas Riau ada tempat kadaharan yang murah kayak gini. Ternyata pas dilihatnya benar baru tah tinggal di tempat lagi nih Koton Kapino gitu ku ibu-ibu yang teteh-teteh atuh ya. Tempatnya teh beneran luas, enakan, terus adem deh, bisa juga dipakai buat intimate wedding. Terus di sini juga ada pastry yang dibikin teh fresh setiap harinya. Orang pas dilihat teh alah, ya bener baru tah si tofu ramen lagi harganya mung 28 ribuan aja. Berikut bener-bener loba pisan si porsiana teh. Si bikinnya teh bener-bener gak asal-asalan. Wah iya mah tepat pensi tapi harga murah, bener-bener cocok buat ngumpul keluarga tuh ya. Si menunya teh bener-bener bervariatif pisan, nepikan ke western oge aya teh siga chicken Maryland iya. Wah aing mah bener-bener gede pisan barudak si ayam nate. Idik ba 50 juta kali barudak ya teh mani ngeuna tuh. Wah si ayam nate bener-bener tebal, juicy, ngeunah. Terus si luaranana wah bener-bener crispy pisan ya mah bener-bener top tapi the best kaleng-kaleng.